यूथ ऑफ GSB ऑडियन्सांक नमस्कार. गोवाचे पोंडांत तशें श्री रामनाथ शांतीर कामाक्षी कुलदेवस्थानांतू प्रति उत्तरायणाचे दशमींतू चारी देवाकय वाहना वयरी वर्ताच देवस्थानाचे सुत्तू मेरवणीक आसता. ह्या पंथा काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान भेट दिल्ले दिवसूची दशमी आशिल्लें. ते दिवस जाल्ले मेरवणीकेचे व्हिडिओ आमी कवरेज केलेलो आसा. याची ते व्हिडिओ पळोवया. कामहर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा कामहर सदा शिव विश्वनाथा राम नाम ते पावन राम नाम संजीवन रामनाथ तो निरंजन राम ध्यान दुख भंजन राम भक्ति धीरे रामनाथा कामहर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा कामहर सदा शिव विश्वनाथा. नाम संवत्सरे दक्षिणानि मंत्रतो मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षस्य दशम्या तिथो अद्यौः ति भानुवासरे विष्णुपक्ष विष्णु के एवं विशेष विष्णु मध्वाचार्याणावर्त निवासी अनंत कल्याण गुण परिपूर्ण शिरातिशाय श्री विष्णुयास विष्णु प्रीत्यर्थम स्मृतिदेव लक्ष्मी नारायण रामनाथ शांति कामाक्षी देवता समेत चतुर्थ वाहन निमित्तक यथा मिलितता ध्यान वा षोड़ पूजांच करिष्ये. अत ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णुं भोगजं सर्वलोकैकनाथं. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने जगत्क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि. ओम ध्याये नित्यमहेश्वरगिरिनिमहं चारुचन्द्रावतं सम रत्नाकरवजनाङ्गं वरशुभ्रवराभीतिं सम्प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तासुतममर्गणिव्याप्तिवसानं विश्वाद्य विश्ववद्यं निग्रहपञ्चमनेत्रं रामेश्वर रामनाथ देवताभ्यो ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते. शान्तिर्देवताभ्यो ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि. ओम विद्युद्धाम समप्रभाम कविस्कन्धसितामीषणाम कन्याभिगर्भावदस्ताविरासेविताम हस्तैश्वर्यदार्शनां चापगुणसंजनीम विप्राणमलात्मिकां दुर्गां भजे. कामाक्षी देवताभ्यो नमाध्यायं समर्पयामि. गन्धद्वाराधुरादर्शान् नित्यभूतां कलिनीम ईश्वरी सर्वभूतानां तामिमेश्यम्. ओम यापनिर्यापलपुष्पायाशपुष्पिणीः रहस्तासानुविञ्चन्तो सहसः गन्धं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि. ओम यत्पुरुषं यदुपदिधाव्य कल्पयन् मुखं विभावकावुरुपादा उच्यते. ओम वनस्पत्योद्भोधुत्वगन्धार्यो गन्धोत्तमः आग्रासेवेव दुभोयप्रियताम्. यत्पुरुषं यदुपदिधाव्य कल्पयन् मुखं विभावकावुरुपादा ओम धूपं समर्पयामि. साजं वन्दिनामुक्त्याधिपरेष्यामि देवाय परमात्मने रायमानरकात् घोराधिप्रज्योति नमोस्तुते. लक्ष्मीनारायण रामनाथ शान्तिः समर्पयामि. सत्यंत्वर्दिन परिशंचान अमृतोपस्ति प्रोक्ष्य. ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा. श्री लक्ष्मीनाथ देवताभ्यो नमः. नैवेद्यं समर्पयामि. नैवेद्यं
ओम राजाधिराजावते सर्वमी कामान् कामेन धात्री राजमातावते महालक्ष्मी विष्णुपत्नी नमः नमोदया शान्ति महादेव नमोदया कात्यायनी कन्या कुमारी नमोदया महालक्ष्मी विष्णुपत्नी नमोदया मंगल पुष्पांजलि समर्पयामि सहस्रपादक्षिभागे सहस्रामपुरुषाशास्त्रेवार्तनां समर्पयामि यस्य स्मृत्याजनामुक्त्यार्थपूजा क्रियादिशो नूनं सम्पूर्णतायाति सुद्योगेतं मन्त्रेण क्रियाय नाट्यादेवोदायेन वाचां सिन्धेवा उद्ध्यात्मनं सुभावार्जुनमिस्मृतप्रज्ञारण्यत्वानिमितक यथाविध पूजाराध भगवान् श्री कुललक्ष्मी नारायण रामना शांति कामाक्षी देवता प्रीता प्रीतुतस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु वषट्ते विठात अन्वे जडु विष्णुवर्धन सुभाषिणुल सोस्कृति सदाना आश पाश दोष क्लेश नाश करी हे परमेश आश पाश दोष क्लेश नाश करी हे परमेश राकरे वैराग्य ईश व्योमकेश हे फणिभूष राकरे वैराग्य ईश व्योमकेश हे फणिभूष राम नाम ते पावन राम नाम संजीवन रामनाथ तो निरंजन राम ध्यान दुख भंजन राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा अश्वरूढ़ खड्गधारी रक्षणिक सदा तैयारी अश्वरूढ़ खड्गधारी रक्षणिक सदा तैयारी श्री हरिले चरणांतु धीरे मन हे त्रिपुरारी श्री हरिले चरणांतु हरि हरि श्री हरिले चरणांतु दीन मन हे त्रिपुरारी श्री हरिले चरणांतु दीन मन हे त्रिपुरारी राम नाम ते पावन राम नाम संजीवन रामनाथ तो निरंजन
पर्जन्यमित्रादयः सस्रेकासुरमुखवाप्तदिनं कुर्वन्तो वरदे हर विठ्ठल
कामहर सदा शिव विश्वनाथा कामहर सदा शिव विश्वनाथा कामहर सदा शिव विश्वनाथा